Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wakafa wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nasaba Allah isebyengira n'emirembe eryo yugo yalonda mu bantu abangi bonabona yamuwa obubaka obw'enkomerero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo bino. Kasera kanu twenda kwejusako ku mirath al-huntha al-mushkil. Okusikisa huntha al-mushkil. Huntha al-mushkil no muntu omuzibuzibu w'okutegeera ba ulama bamweta nti omuzibuzibu. Huntha al-mushkil noyo omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwatonda nga ti mukazi ate ti musaada. Musaada osobola okuzaala omwana oba omukyala, omwana oyo nga ti mukazi era nga ti musaada. Omuntu oyo abaaku ebintu bibiri, abaaku ekyomusaada yabaaku ekyomukazi. Aba mushkiri nti ebintu ebyo tibitategeerekeka gagaagwa. Huntha omuntu aba n'ebintu ebibiri muyirimu eno tumweta nti adamiyun, n'omuntu alladhi lahu alatu dhakari wa alatu untha aw shay la yushbihu wahid minhuma. N'omuntu abazaalibwa ng'ali ku ekyomusaada yabaku ekyomukazi oba ng'ali ku ekitafaanana n'ebyo ebimanibwa. Halatul huntha al-mushkil, embeera ed'omuntu oyo omuzibu atategeerekeka gagaagwa alimu n'engeri ibiri. Engeri esooka ayurja ittidaahu halan, n'omuntu okuba nga azaalibwa aye nga ategeerekeike mangu ng'akaali muto. Oya n'oyo ategeerekeka mangu wahuwa sagir alladhi lam yablug, n'ategeerekeka ng'akaali mwana muto, ng'akaali kufuuka muntu mukulu. N'okutegeerekeka nga akaali mwana muto, ebifo bye bino byombi, ebiyungo ebyo ebibiri byombi kubaaku ekiba active, ekibanga kikola. N'ekibanga kikola tukimanira kukufuuyisa. Ekibanga kifuuyisa kyetumubala nti kyali. Alhalatu athaniya, engeri ey'okubiri alla yurja ittidaahu hala, atasuubirwa kutegeerekeka mangu. Wahuwa man mata sagira, n'oyo omwana gwe bazaire yafa, oba tutegeere wazaire mulenzi oba wazaire muwala, olw'okubulawo akabonero akamwawula kikyali. Aw balaga walamu yattadhihu, oba okuba nga akuze yakulira irala bulungi aye nga tasoboike kweyawula, obutonde bwe tibusoboire kola ki kumwawula. N'omuntu okuba nga ayawulibwa nti musaada oba mukazi, n'okuba nga wenkyogere kusooka nti abaaku ekikola kirala, wakufuuyisa ekimu ku byombi nekiba kifuuyisa. Ekyo ekiba kifuuyisa kyetubala nti kyali. Kati aba mushkiri, aba muzibu wa kutegeera, singanga ebifo ebyo byombi ebyo bifuuyisa aye nga bifulumya n'ekirala, nga kuza kukisinga ku kine wakyo kuleeta musulo. Bwebanga bifuuyisa byona byona omulundi mulala ate nga bireeta obungi bwagayaga, era oba tosobola kwawulawo nti ono musaada oba mukazi. Kati ekyo nekimufuula okuba huntha, nekifuula okuba omuzibu ow'okutegeera, olw'okubanga ebifo ebyo byombi ebyo bifulumya n'ekirala. Gaza ndawulo ekulaga nti mulenzi, gaza ndawulo ekulaga nti muwala. Omwana oyo asobola okukula yafuuka mukazi mukulu, yafuuka omuntu omukulu, osobola kweta nti oba mukazi oba musaada. Okutoola ku ng'atuusa ekiseera era obutonde bwabaza bwamukyusa
ageze nti aviire wano muto yaweza emyaka 8 ayenga ebifo ebyo byombi ebyo bireeta n'ekirala. Omwana oyo asobola bwaba nga Allah yamutonda nga mukazi ayenga atuviire eno ng'afuuyisa n'ekirala atandika okujja mu haidhi. Bw'ajja mu nsonga olwaba ategerekeke nti muwala olw'okubanga nti obutonde bwe bulaze oluvannyuma lw'okukula kwe yatandika okuba nga ajja mu nsonga, oba asobola okumera amabeere olw'okubanga kimanibwa nti abasaada tibamera mabeere, abamera amabeere bakazi. Kati mu myaka gyo gyakuzeemu amabeere atandika okusunya amabeere gawera, olwo nga tumanya nti ono kasunyiza amabeere buti mwana muwala. Asobola okumera ekirevu, kasitamera kirevu ayenga okufuuyisa n'okulala byonna bina bidda n'ekirala. Okuyiddaku okwekirevu tuba tutegeera nti omwana oyo mulenzi, kubanga kimanibwa nti abawala kibamera birevu. Tuba kitegeeza nti awo Allah subhanahu wa ta'ala amutwawuliire, tegeeza nti avuire mu buto wonawona nga kitutegeere agwawa, bwaweziiza emyaka egy'obukulu yayiddaku ekirevu, twamanya nti buti ekimwawire nti buti ono mulenzi kuba ku kirevu. Ahwal al-khuntha min haythu al-irth bidhukuratin aw bil unutha, embeera ed'omuntu ono atategeerekeko oyo okuba nga tumusikiza nga omusaada oba okuba nga tumusikiza ng'omuwala. Omuntu ono atategeerekeka bulungi gwe twese nti khuntha oba alina ebibiri, embeera mu kumusikiza atategeereka bulungi tumusikiza mu mirundi 4. Ekisooka ayarithu bidhukura duna al-unutha, tumusikiza ng'omulenzi nga tumubala nga mulenzi nga titumubala nti muwala. Okugeza nti singa ng'omuntu aba alesa abaana babiri, bintaini wa waladu ibni khuntha, omufa yafa yaleka abaana be babiri ab'obuwala, yaleka ni omwana wa mutabani we nga khuntha, nga omwana wa waladu ibn khuntha nga alesewo mutabani wa mutabani we, omwana ono nga aliku obuzibu obwo, ayi nga tumusuubira nti omwana oyo mulenzi, oba nga amaze okutegeerekeka nti mulenzi, ng'ategeerekeke nti mulenzi. Bano abawala bano basika bafuna emigabo gwabwe 2 kati ono omwana wa mwanina waibwe khuntha ono omulenzi omuzibu w'okutegeera aye nga kyategeka nti mulenzi yatwala ekiba kisigairewo. Omulundi ogwokubiri n'okuba nga asikisibwa nga omuwala nga ti mulenzi, nga kino kibonekera kuba nti ekyokuboneraku nti omukyala afiire yalekawo iba, yalekawo ni muganda we, yalekawo n'omwana wa baaba we nga khuntha, muwala wa baaba we aye nga khuntha alina obuzibu obwo. Omulundi ogwokusatu n'okuba nga asika nga asuukuluma ku kubaine. Okusuukuluma ku kubaine aba agwire mu kuba nti ategereke nti mwana mulenzi, nga ekyokubonako nti omuntu afiire yalekawo muwala we, yalekawo ni batabani babiri, nga ye batabani bana babiri, owundi khuntha aliku obuzibu obwo bw'ebintu ebibiri, aye nga yamala okutegereka nti mulenzi, asuukuluma ku kumuwala olw'okuba nga tuba tumubalamu abawala babiri. Kati kyabanga omuntu ono aleseewo abaana 5, abalenzi 2 n'omuwala, aye nga ku balenzi ababiri kuno kuliku ono abasoga batera kumweta nti nakyesungwa, omuntu alina ebintu ebibiri, nakyesungwa aye nga mulenzi. Kugeraageranya okusembayo oba omulundi ogusembayo n'okuba nti ayarithu bihima mutasaawiya, ono alina ebibiri
okusikanga ayagayaga nibayine nga kuzza kwasuukuluma ku kumwine ayi nga bagabana ekyagayaga. N'okubanga ekyokuboneraku nti omuntu aba avire mu bulamu obwensi yalekawo katugeze mukazi afiire yalekawo iba yalekawo maama we yalekawo n'abaana ba maama nga ku mwana wa maama ono aleso abaana ba maama nga babiri aye ng'owundi nakyesungwa owundi tali owundi mutereevu. Abaana ba maama bano babasika bagabana kyenkanyi omuwala n'omulenzi wazirandawulo ezizasuukuluma ku mwine. Embeera bwebanga ebairiwo Allah akugereriwo aba n'omwana atyo tolowooza nti aba tasika aba afuna ku maali okusinziira nga bwenkwinonoire mu mbeera oti neeyo. Omwana ono okusika ng'ali nibayine baasika nabo. Awala idha kana la yakhtalifu irithu alhuntha bidhukuratihi wa unuthatihi. Omwana ono bw'abanga omugabo gwe tigukyuka kabe ng'ali muwala tigukyuka oba mulenzi kikola ki tigukyuka. Mu mbeera eno aweebwa omugabo gwe nibaasika nabo baba weekyaiwe wala yukafu shay'un bali bakutereka kintu kyona kyona li anna al-irithuhu la yahtalifu olwokubanga omugabo gwe tigukyukakyuka. Kale tugabira bale baali nabo ye wali tali kutegereka olwokubanga omugabo tigukyuka tumuwa maali ye. Nakyesungu ono bw'abanga omugabo gwe tigukyukakyuka aye ng'alina abantu abandi baasika nabo olwokubanga omugabo tigukyukakyuka tugaba abantu bantu bagabire maali yaibwe abalamu baafuna eyaibwe nono alina obuzibu buno ye naye afuna omugabo gwe. Thaniya idha kana irithul hunitha yakhtalifu bidhukuratihi wa unuthatihi. Omugabo bwe guba gukyuka nga ogw'omusaada n'ogw'omuwala ng'emigabo egyo gikyuka mu mbeera eno in kana yurja itidahu hala bw'aba asuubirwa okutegeerekeka amangu utiya huwa wa man ma'ahu al-yaqin tubagabira ekyo kye tukakasa abaliwo abalamu tubawa kitukakasa nga nekibajaamu wa waqfa al-baqi ila an yatadhihu amrahu twatereka ekisigaire olw'okulinda ono ategeerekeke gagagwa au yastamiru mushkila thumma yuti bimustahikihi. Olwo obuzibu buno bwe bujja mu maaso nga tibutegeerekeike olw'ekyo twawa abantu buli omu kyasaanira okuba nga afuna. Oba ensonga ey'okubiri wa inkana la yurja itidahu hala bw'abanga tasuubirwa kutegeerekeka mangu utiya huwa aweebwa wa man maahu n'abo baasika nabo nisfu ma yastahiku fi kulli takdiri tubawaako ekitundu ekyo kye bateekwa okuba nga bafuna mu kugeraageranya koona kwe tubanga tubageraageranyiza okugwa tusuubira nti bajja kuzaala mulenzi tusuubira omwana ono ajja kutegeerekeka abe muwala ajja kutegeerekeka abe mulenzi. Baasika nabo omugabo ti gukyuka gwaba guti oba gwakyuka gwaba guti tukigeraageranya twatereka ekitundu ekya buli mugabo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.